ev bergê pirtûkekî ye ku diyalogekî berfireh li navbera Apo de û nivîskarê Ereb ê Sûrî Nebîl El Mulhem çêbû di sala 1996 derket. Çapa wê ya yekem. Ev bergêhanê ê çapa duhemîn e. Di not û niha de. Ev a çapa duhemîn di not û niha derket. Lê pirtûk çapa yekemîn di not û şeşa de derket. Di vê pirtûkê de Apo pesnê Havlesed, rejîma Sûrî, Hizbullah, Îranê pir dide. Pir bêsînor. Tiştekî ecêb pesnê wan dide. Xam nake bere pesnê wan bide. Me negotî pesnê wan nediyê. Bit. Apo ji 1970 niha de heta 98 dehbêza vê rejîma hanê de bû. 19 sal. 19-20 sal di nava vê rejîma hanê pesnên dide. Îja di hundirê niha hûn li medya PKK guhdar bikin divê qirkirina siyasî li Tirkiyeyê qirkirina siyasî herin binerin bêserokê wê newewî çi li ser Kurdê Sûrî Kurdê Rojava gotiye. Dibêje gelê Kurd li Sûrî tune. Ev kesên Kurdên li Rojava li bin xetê hene penaberin mihacirin em ê wan vegerînin. Em ê wan ji başûr em ê wan vegerînin bakur. û rejîma Sûrî razî ji vê mesela hanê. Wek ez ji we re dibêjim. Gelê bakurî, nivîskar û rewşenbîrên bakurî win van meseleyê han nizanin. Win malwêranî û kambaxkirinên tiştê ku Apo li Sûrî kirî win nizanin. Hay we ji meseleyê tune. Ne berê û ne niha. Hay we ji meseleyê tune yî win diçûn wekî turîzmê û Apo bibînin û danûstendinê bikin lê we nedizanî di binê maseyê de çi heye. Dibêje gelê Kurd li Sûrî tune hemû penaberin em ê wan vegerînin. Doza Kurd li Sûrî tune, Kurdistan li Sûrî tune. Sê tişt ji aliyê coğrafî, ji aliyê demografî û ji aliyê siyasî. Ev kî dibêje? Ev Apo dibêje. Kengî serokê gelê Kurd ne eger ev kesên Sûriyelî ê ku di nava PYD de ana hene pozê wan bişewitiyana wê yanî dev ji PKK berdana. Ême wê çaxê zaro bûn me bîr nedibir. Lê niha qirasê zilaman jî û di nava PYD de ne û qebûl dikin. Qirkirina siyasî a yekemîn li Rojavayê Kurdistanê çêbû li ser yanî destê Apo û bi zimanê Apo çêbû. Ev înkar û îmha gelê Kurd, doza Kurd, coğrafya Kurd di hundirê Sûriyeyê de Apo kiriye. Bi tekez di pirtûkê de gewon bixwazin lê vegerin wê bibînin. Loma me digot eger dewleta Tirk ana Apo berde gerek em wek Rojavayî Kurdê Rojava em mehkeme ji Apo re vekin. Li ser tiştê ku Apo derheqê Rojavayê Kurdistanê kirî. Heq xwase Rojavayê Kurdistanê jêr bû pişt, jêr bû pal, jêr bû mertal, jêr bû çek, jêr bû nan û av dawiya dawî Apo were. Ma ev ne xıyanet. Ma xıyanet qey çi ye? Tu rabe dibêjî Kurd li Sûrî tune, doza Kurd li Sûrî tune, Kurdistan li Sûrî tune. Kurdistan li Sûrî tune em karin bêjin xem nake siyasî. Lê doza Kurd û gelê Kurd li kî derê hebe Kurdistan li wir heye. Li Ercentîn doza Kurd û gelê Kurd hebe Kurdistan li wir jî heye. Xem nake coğrafya em bêjin em dikarin çavê xwe jê bigirin. Lê tu doza Kurd û gelê Kurd inkar bike di hundirê Sûrî de ev heqê Xwedê ye. Îja em aciz bûn. Wê çaxê em di nav PKK de bûn em aciz bûn. Hêrs hebû. PKK çû wê pirtûkexanê ji nava gel civand. Civand yanî eger PKK naz bikira ku ev tiştekî rast e wê bihiştana. Rabû ji nav gel civand û Apo kasêtek şand. Kasêtek wilo ja bi sixêfa û bi çêr û dijûna kî rexne lê bike li van gotinê han kesekî fêm nake û xwediyê mejiyê mişka ye
ايوي ما شاء الله خدير خديه مجيه ديواي خديه مجيه ديناصوراي خديه مجيه نزانم قاماسيه خديه اما ايكو مرخنا ذكر وما ابو شيبنا ام ابو شيبون وابو بكير دا اخذي كتلة PKK كتلة PKK اكو رياكسيون لهم بريفان داخو يعني هاندا كتلة PKK اكو كرد سوري كما ام خبات كاربون دنا بابيت الجريد ما رياكسيون دا افشيه چما ولود بيجي سروكي ما چما ولود بيجي ما فهمنا كري كاما بده فهم كرن ابو هات كما بده فهم كرن ام كرن خديه مشيه مشكا سروكي قلي كرد سروكي ما بوي شاغي اگر ام خودیه گله مجیه مشکابن برز آپو از نهاش تر دبیجم 1023 یاده دیمه کیت سروکی گلی مشکایی اگر ام خودیه مجیه مشکابن وی چاقی تا تشمر سرما ولودکو وی چاقی منت کاری از برسباتا بدم جبركو از ندوي آشتا هشمندية بمكو مسألة بو بينم وكور لي بنرم از انا بيرد بم انا عمري مشلو 7 سالي واتزانم ومتتير خوان وديروكا تو بارتيا تتير ناسكر از انا كارم برحتي بدلكي خورد بمجيكي زلال رخنين تندل تبكم اگر ام خديه مجيه مشكابن ديمكي تجي سروكي قلي مشكاي تجي مزني كاشا مزني مشكا كاتشنه تجي تولو تشخر او بك خوزياش مالا خدير هناك ابوچي في فيديو هاني بشيني جابور برا ابوجش قر لي تماشا بك بلكي بشكل برخاب كبي يعني تشواج رابج ملتك كيره تبيج تنا ودما في ملتي هاني بيشك ترخنا بك تبي بك خد يمج يمشكا واف قاشو تكتيك استراتيجي ام فرق جنابرا تكتيك واستراتيجيه فهمناكن قاشو ويشاغي ابو لهمبري رژیم سوری تکتی او رژیم سوری بخابینه رژیم حافظ بوان گوتنی هانی بخابینه ابوش خود گوت رژیم ترکیه خاپاند يعني رژیم تركي وسوريا قصب بسيط هو قصربن گنجي کی وكي عبد الله اوجلان وروان بخابين ده جوران صافي نيكي وقفي وشاغي ما ويذكر سروكي خوينتوي اجوان روجا بيريم از بتندي خرخنا دكم واز ليبولينا خوش قالي كرد خوازم ريبولينا خوش قالي كرد نتني قامش لو دربيسيه وعاموده وشامي وحلبي نا از ليبولينا قالي ريبولينا خوش قالي كرد لقرسي لأرزنجاني لسرانسي لأورمية لهولير وسقز ودهوك وزاخوي از ليبولينا خوش سرا لكي دري كردكي هب از ليبولينا خوش خرد جويد خوازم جبر كروش كي جروجا مخابن اجي بي تفقراني بي تفقراهاني هاتبوم خافاندن لو ما از ناخوازم هناك خورتين دن هناك جوانين دن عوليا عمري وان ببي تفقراهاني ورن خافاندن ونقي وان بشمته يعني كين پرستی و دجاتيا كردا و دجاتيا تبرجواندية كردا دجمناتيا پدكي تنا دجمناتيا مالباتا برزاني تنا رخنا بكن لكراسي إخانتي كلوية إخانتها بقالي كردي لسوري كرن إخانت بپدكير كرن كو پدكي كامبا قنديلي ولولاني أو هرمي هان دابوان وش خوا إخانت بقالي ماي باكوري كردستان جي كرن اف كراسي إخانتي كلوية وند ناف دي جنيبونا إي كراسي هاني نچن لرخنگيري خوا نكن حتى مجاركي دن ناف